Hello, ni Jamali kandi dore mu indi video. Mumbonye ngaha mubona iki icyongereza. So uyu munsi ndabafitiye iki? Uyu munsi ndabafitiye turi kuri ntego yacu mu kwandika ugira wandike ntuzandika ama very wandika cyane very cyangwa ikora vuga very ibintu byose uvuze very stupid, very good, very messy. Uyu munsi tuyaza turahindura very nakoresha ijambo ganda kubwire ahantu suzoro tuvuga ati umuntu arazi icyongereza. Abarundi natwe turashoboye cyane abanyarwanda turashoboye, reka rero tujye hejuru tukimenyera icyongereza. Uyu munsi reka dutangurana niki dutangurana na very serious, solemn. Ijya n ntuyivuge uvuga solemn. Very loose, slack. Very numerous, diverse. Very quiet, silent. Very far, distant. Very scary, terrifying. Very ugly, hideous. Very tall, towering. Very messy, slovenly. Very precious, valuable. Very intelligent, brainy. Abana mwadukurikira imisiyose nizere neza ka video kaza kwambarira ikintu. Bye, see you mu ka video kurikira. Ni Jamali Salim. Bye.